Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Табиғатта анамай солқын жей күзәтелә. Қойнар хит сезге шын жейгі кәйіф һәм әсселік біләгітер. Сезні август айының 10 қойнар хиттім һәм мен Айсылы Ғабденова сәлемлем. Шәп жырлар, башқарушылар тұрмышындағы ең қойнар яңалыклар. Бұлар барысы да алдағы бір сәғат ішінде. Август айы қатнашушылар білән сіз инде таныш, демәк, атна дәуымында кімге күпме тауыш беруінем ойлап қойғансыздыр. Әкет парадыбызны узған атна жеңушісінен башлыйк. 4000-нен артық тауыш. Бұлар барысы да Лейсен Ветроваға юлланды. Мыңарышы Лейсеннің жырларын сәлет яшілер ұйышмасы активистларығына біліп, жырлап үйрейді, зор эстрадыға Лейсен Ветрова бойыл бірінші адымларын ясады. Не үшін оның жырларын ілігірек тыңлап болмады? Радио телевидениеге ләгу һәм қойнар хит болу тілегі не үшін сыңлап келген? Лейсен бұл сұрауға бұлай деп жауап берді. Эстрадыға алданырақ атларға вақыт болмады, бош тәсәлетні өстірдім, аннан өзімнің балаларыны, қазір өзіме вақыт жеткендір деп елім. Хайырлы сәғатті. Ғымымен жыршының фикірлерін һәм күтем сізіне балаларым жырын тыңласаң, Лейсенге Тереза Она исемін беріп болар еді. Әбылға радиосы милли музыкаль премиясында ең іштәліклі жыр номинациясында һичшиксіз Лейсен Ветрова жеңу яуларлық. Балаларын үйде күтуші мәрхәмәтләниләр, елларда еруші балалар. Или 177 номерна ТНВ сөзі білен башлап 369 қадам елдер.
Август айы бейремлерге бай. Календар битінде рәсми рәвештә теркәлмәсә дә, Болгар радиосы оештырган Казан-Болгар маршруты буенча велоэстафета бәйрәм рухында узды. Радио алып баручылары, эстрадабыз йолдызлары, Спас районы халкы бу көнне көтеп ала. Быел Болгар радиосы оештырган вело йөреш 8 августка туры килде. Кайнар хит булырга дәва кылучы җырлы дуэт Бахлар гаиләсе бу чарада беренче тапкыр катнашты. 5 ел буе без бу велоэстафетага әзерләндек, Болгар радиосыннан чакыру көттек. Ниһаять быел Бахлар гаиләсе дә Казан-Болгар юлын узды, Болгар радиосы тарихында үз исемен калдырды. Соңгы тапкыр велосипед тәгәрмәчләрен кайчан әйләндергән идегез дигән сорауга Илназ җәй буе улларым белән велосипедтан төшмәдек тә, тик Гүзәлнең генә утырганы юк ди. Сүз уңаеннан Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бахның мәхәббәт җимешләре Камил дә Казан-Болгар велоэстафетасында берничә чакрым юлны узган. Кайнар хитта мәхәббәт дуэты калган 9 катнашучыны уза алырмы? Монда әлбәттә сезнең ярдәмсез булмый. Киттек.
Хөрмәтле тамашачылар, тавыш бирү тәртибен исегезгә төшерәм. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю и телефоннардан шалтырату бушлай. Шулай ук атна дәвамында 5177 номерына СМС тавышлар юллый аласыз. Койнар хит, гади хит парад түгел. Биредә без җырчыларыбызның теләкләрен дә ирештерәбез. Чираттагы җырчыбыз да бу мөмкинлектән файдаланды. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хайдар Галимов барлык дин кардәшләрен изге бәйрәм Корбан гаете белән котлый. Чалган корбаннарыбызны Аллаһыбыз кабул итсен, күңелләребезгә иман нуры иңсен. Уфтанмыйча булганына шөкер кылып яшәгез. Һәм онытмагыз, язмышны берәү дә сайламый. Айдар Галимовның бу җыры 360 коды астында. Өченче җырны тыңлап уздык, тавышлар юладык, ләкин нәрсәдер җитми торган кебек. Рекламаны карап узыр вакыт җитте. Бер кайда китмәгез, безне белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында.
Түрден түрі эфирде қойнар хит дәвам ете. Реклама шығарылышын қарабызды һәм сіз біздің білен қалғансыз деп ышанып қалам. Хәтерләсәгез, яратқан жырларыгыз үшін реклама вақытында да тауыш юлап була. Тапшыру башланганда ук экранга карап, үзегез сөйләп алган җырчының номерын телефонга җыеп куегыз да, 1 сәгать дәвамында тапшыруны карый шул номерына җыеп утырыгыз. Барысы да бик кадим. Без катнашучылар белән танышуда дәвам итик. Чит ил һәм рус эстрадасын күзәтеп баручылар яхшы белә, гадәттә җырчылар клип төшергәннән соң аны тәкъдим итү тамашасын оештыра. Татар эстрадасы җырчылары да замададан калышмый. Кайнар хитта катнашучы Айдар 6 август көнне шәһәребезнең бер клубында «Бәхетемне килә табасым» җырына төшерелгән видеоның презентациясын оештырды. Чарада Айдарның якын дуслары, мәгълүмат чаралары, блогерлар, клипта катнашкан кызлар һәм Айдарга кавер бәйгесендә җиңүчеләр дә булган. Очрашу бик күңелле узды, мондый форматтагы очрашулар кирәк дип саныйм дигән фикер белән бүлеште Айдар. Җырчы егетнең яңа клибын без кайчан күрә алырбыз соң? Айдар клипны интернетка чыгару датасы әлегә сойланмады диде. 4 күзләп көтәбез. Әлегә Айдарның кайнар хит булырга омтылучы бәхет телим, шатлык телим җырын тыңлыйбыз. Айдарның клибышынан да кайнар хит булырлык, шулай бит дуслар.
Бүгін біздің август айының шығарылышының икенші хит-парада идәгіз әлі экранларға көз салып, әлігі минутларда кімнің неше тауыр жеуін ашықлап өтейік. Бірінші орында узған атна жеңушісі Лейсен Ветрова, оның жанатарлары янәден бик актив 2700 тауыш. Икенші орында әлігіне тыңлап өткен Ойдар 1400 тауыш, үшінші орында әлігем Динара Рахимова. Аңардан бик қалыш Месирина Зайнетдинова шулайық 1000-нен артық тауыш. Әміне Дина Валиева һәм Виталий Агаповқа әлігі тауышлары юлланмаған. Топшыру жағына бұл ситуация өзгәрір деп шанып қалабыз. Дәуам етеміз. Қойнар хитта қойнар клип тарихы. Бүгін біз Дина Валиеваның сөзсіз мәхәббәт жырына төшірілген клипқа тоқталарға болдық. Дина Валиеваның бұл клипі Эссе Дубайда төшірілген. Төшіру түркімі Қазаннан ғәрәп әмірліклеріне келген. Әлбәтте, бұл зор шығымнар сұраған. Әмә клип сыйфатлы һәм матур шықсын үшін нелергіне эшләмәсін. Клипнің көпіліші шүлде төшірілген, анда Динаны һәм төшіру түркімен йылан үннері соғалап тұрған. Шуңа күрә соқлық білән аяқ астына яқшылап қарау, шулық вақытта матурлықны күзден ышқындырмау сұралған. Дина Валиева һәм аның командасы бұл сынауны үтә алған. Хәзір исә біз шет илдәге матурлықны Дина күзләре аша кичерәбез. Сүзсіз мәхәббәт жыры сезнең йөрәгегездә орын ала алдымы? Тизрәк телефоннарыгызга бу жырның номерын язып алыгыз һәм шалтыратыгыз. Яшырмәсин хисләреңне, янып йөрүләрне, әйтсин назлы сүзләреңне, яндырма йөрәгемне. Яшырмәсин хисләреңне,
Жиләкләр беткән шаклар, шымыртлар кипкән шаклар, бәрәңге үскән шаклар, алмалар пешкән шаклар, өйем-өйем помидорлар кызарып яткан шаклар, җир җимереп болыннарда кылыннар чапкан шаклар. Белдеңме инде син, дус, менә нинди ул август. Җәйнең соңгы айы августка да аяк бастык. Миңа калса, август җәйнең иң тиз узып китә торган айы. Күпләрнең инде җәйге юллары төгәлләнеп килә, укучылар яңа уку сезонына әзерләнә. Басу кырларда техника тынмый уңыш җыела. Бераз моңсу. Җәй бетүгә бара, ләкин әле бераз вакыт бар. Җәйнең тәмен белеп, я итеп калыйк. Август айының иң көтеп алынган бәйрәме шәһәр көне. Булгар радиосы казанлылар һәм башка лабыз кунаклары өчен зур бәйрәм концерты әзерли. Билетлар бик аз калып бара, күңелле тамашаның шаһиты булырга ашыгыгыз. Афишага игътибар иткәнсездер, концертта Виталий Агапов та катнаша. Кайсы җырын җырлар дип уйлыйсыз? Вариантларыгызны барлый торыгыз, без кайнар хит булырга ашыгучы яңа көтүк түти җырына рәхәтләнеп биеп алыйк. Сыйыр сауған, кәтіп түттейір тұптарып сыйыр сауған. Мүкләк сыйыр дипкә шиннәп шиләг ауған. Мүкләк сыйыр дипкә шиннәп шиләг ауған. Міттіридәддей базарларда сыйыр сатқан. Міттіридәддей базарларда сыйыр сатқан. Сыйын іштен бір азғына салып айтқан. Сыйын іштен бір азғына салып айтқан. Жүгірә мұнша жаққан, кәтіп түтті жүгірә мұнша жаққан. 9 айдан тұпырдатып алай тапқан, 9 айдан тұпырдатып алай тапқан. Шоқтар қатқан, мұны көріп ауыл халқы шоқтар қатқан. Малайға да мүкләк бие бисім таққан, малайға да мүкләк бие бисім таққан. Кәттік дүттейнік жалайсың аузың жәйіп, кәттік дүттейнік жалайсың аузың жәйіп. Андай ғына қызларда да бұла қайып, андай ғына қызларда да бұла қайып, андай ғына қызларда да бұла қайып, андай ғына қызларда да бұла қайып. Кәттік түттейір тұқтарып сыйыр сауған, Міттіридәддей базарларда сыйыр сатқан. Кәттік түттей жүгірә мұнша жаққан, 9 айдан тұпырдатып малай тапқан. Мұны көріп ауыл халқы шоқтар қатқан. Мүкләк малай өсіп еттіп жегіл болған. Келген төші бейішіне бәкіт толған, келген төші бейішіне бәкіт толған, келген төші бейішіне бәкіт толған. Мінді сиңа сұңлап туған мүкләк малай. Тагын бер җырны тыңлап үттек һәм сездән гадәттәгечә тавышлар кабул иттек. Барысы да бик кати. Ләкин сез белсәгез иде, катнашучыларыбыз өчен сезнең тавышларыгыз ничек кадерле икәнен. Һәр килгән SMS тавышны яисә шалтыратуны күреп, хәтта мин дә куанам һәм шатланам. Шуңа, хөрмәтле тамашачылар, бездән сезгә бары тик рәхмәт. Безнең белән булыгыз, тавышлар юллагыз. Без җырчылар турында күп нәрсә беләбез һәм сезгә дә сөйлибез. Чираттагы катнашучыбыз Динара Рәхимова һәм аның турында берничә кызыклы факт. Динара җырлар яза. 5 төрле бию стилен белә. Һич кайчан диета тотмаган, Динараның йөзе табигать белән бирелгән матурлык косметологларга йөрми. Озын күлмәкләр киергә ярата. Динараның әлгә кадәр үлеп гашык булганы юк. Әйе, ошаган егетләр була, тик мәхәббәт Динара өчен берәү генә булырга мөмкин, һәм ул бу хисне әлегә
тоймаған. Егетлер, демәк сезнең Динарның йөрәген яуларға шансларыгыз бар. Динар Рәхимов башкаруында исемеңә язган исемем. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез әле тагын бер кат экраннарга күз салып, беренче эшлектә үзгәрешләр бармы икәнен ачыклап үтик. Үзгәрешләр күренми, беренче урында Лейсән Ветрова 5000-нән артык тавыш һәм ул беренчелекне беркемгә дә бирергә теләми. Икенче урында әлегә Сиринә Зәйнетдинова, икенче безнең үзгәрешләр бар икән, 2600 тавыш, ул шулай ук беренчелекне яуларга тырыша. Өченче урында әлегә шулай ук лидерлар рәтендә Динара Рәхимова.
Гүзәл Идрисова, Илназ Бах, Айдар Галимов, Дина Вәлиева беренчешлеккә керә алырлармы? Бу бар тик сездән тора. Шалтыратыгыз һәм SMS тавышлар юллагыз. Хәзер без Ульяновск кызы Саба килене Лилия Хаснулованың якташларын, авылдашларын, күрешләрен актив булырга чакырабыз. Лилияның әнисе Буа районы Сарысаз авылыннан, Лилия балачагында бу авылга еш кайтып йөргән. Буа районы Иске Тишәл, Яңа Тишәл авыллары сез дә Лилияның җырлап уйнап үскәнен хәтерлисездер. Инде алдагы чыгарылышларыбызда сөйләгәнебезчә, җырчы кыз Ульяновск өлкәсе Мәләкәс районы Муловка бистәсеннән, димәк, Сембер ягы, сез безне карыйсыз икән, Лилияның җыры 362 коды астында. Сабалар исем киленнәрен бик ярата. Лилияның кайнар хит булу, булмавы бары сезнең җаваплылык астында. Язларда табылдың сөйгәдем. Kışlarının ak buranı bülege şatnama Suğa düzerlik yanaşab bulganda sigenim Nurine maturlı güzellik Yazlarının iyisi de süyüden Turganın bilmedin Vardın yan şeşkege kümelidir Yazılarda tabudun sigenim Yazlarının iyisi de süyüden Turganın bilmedin Vardın yan şeşkege kümelidir Yazılarda tabudun sigenim Kızlarım mullukta şulayda yalgızım Baylıkta көрінмей Nigedir jeylerinin жылысы Yürekni жылытып үлгірмей Yazlarının iyisi de süyüden Turganın bilmedin Bardın yan şeşkege kümelidir Yazılarda tabudun süygenim Yazlarının iyisi de süyüden Turganın bilmedin Bardın yan şeşkege kümelidir Yazılarda tabudun süygenim Harfasıl, üstüslü, üzisli harfasın Nasırdan tıradır yanımda Sen bulsan sügen yar Kuşlarını ısıdırıp uladır Yazlarının iyisi de süyüden Turganın bilmedin Bardın yan şeşkege kümelidir Yazılarda tabudun süygenim Yazlarının iyisi de süyüden Turganın bilmedin Bardın yan şeşkege kümelidir Yazılarda tabudun süygenim Bardın yan şeşkege kümelidir Yazılarda tabudun süygenim Мәхәббәт ул иң көчле тойгы. Бүтән дөнья галәм яшәеш сөюлүгә, мәхәббәткә корылган. Мәхәббәтле кеше бәхетле кеше, мәхәббәтсез кеше бәхетсез кеше. Мәхәббәт ул кеше йөрәгендә, ил йөрәгендә, галәм йөрәгендә яши. Мәхәббәт бетсә, кеше бетә. Мәхәббәт сүнсә, ил сүнә, мәхәббәт күйсә, галәм кия.
Бу айтым белән һич тә ризалашмыйча булмый. Җырларның да күпчелеге мәхәббәткә багышланган бит. Лилия Хаснулованың мәхәббәт турындагы җыры күңелегезгә хуш килде микән? Анысын тапшыру загында тавышларыгыз санын аңларбыз. Кайнар хитның август ае катнашучылары арасында социаль шилтәр йолдызы бар. Лейсән Гыймаева. Яраткан хатын, өч принцесса, әнисе уңган хуҗабикәм һәм әлбәттә кабатланмас эстрада йолдызы. Лейсән Гыймаевның социаль битен күзәтеп баручылар яхшы белә, җырчыга үз адресына бик күп негатив комментарийлар ишетергә туры килә. Шул проблемага карата без Лейсәннең фикерләрен белештек. Күңеленнән 7 кат берни жилет киеп, тупаз комментарий язучыларга Лейсән битарафлык күрсәтергә тырыша. Нык рәнҗеткәннәр дә бар араларында. Лейсән балаларына һәм әнисенә карата язылган тупаз язмаларга җавапсыз кала алмый. Лейсән, яныңда булат кебек саклаучың булганда бар шулга урын юк. Әлдә син бар әле дип җырла гына. Көнләшүчеләрнең көнче күбәләкләре үзләренә кайтсын. Бердән берем тугры юлдашым син. Авыр чакта күңелдә васа
Қадірлі достар, тауыш беру тәртібін көп тапқыр қабатласам да бары бір есегізге түшіресім келе. Өзігіз сөйлап алған жүрі үшін тапшыру барышында шолдыратып, атна бойына SMS юлап, тауыш юларға бола. Әр бір жүрінің мақсус коды өзінің телефон номері бар, ай дауымында олар өзгермей. Шул сонарыны есігізде тұтып, ейсе язып алып, яратқан жүршіларығыз үшін жан атсағыз еді. Әр бір башқарушы сізден тауышлар күте, чөнки барысы да сіздің құларда. Біздің тауыш беру процесында бір ненде қатнашыбыз жоқ. Әр отна сіз жеңушіні сөйлейсіз, сәйінде ой жеңушісі ел азағында Бұлғар милли премиясына лайықлы болашақ. Әйдек біз тоғын бір қод біріншішлікке көз салыйғалы ненде өзгерішлер бар екен. Жеңуші біз өзгерді ме, жоқ ма? Йоқ, ол шулай Лейсан Ветрова, 6000-нен артық тауыш, ол абсолют лидер. Сирне Зайнеддинова үшінде тауышлар бек актив келе, инде олар 4000-нен артқан. Үшінші орында Динара Рахимова, ләкин әлі жеңуші болуның исімін вақыт бар, сіздің вақыт бар, шолтыратығыз қаймысымыз тауышлар елағыз. Кімнер Сирне Зайнеддинованы юғалтқан еді? Ол қойнар хитта қатнаша. Сирне Зайнеддинованың Бұлғар радиосы хитлар парадында қатнашуын білгеш, бізге Сиринәнің қойдалығын сұрап, бек көп хабарлар қолдырдылар. Сирне Зайнеддинованың мұңлы тауышын ежітірге тілесәгіз, Қазан шәһәр филармониясы ұйыштырған концертларға барығыз. Чөнки Сирне онда солистка болып эшлейді. Қазіргі вақытта жүріші яңа сезонға әзірләнә, жырлар үйрәнә, репертуарын бойта. Концертлар бик көп көтілі деп сейінді Сирне. Шуңа да ол жегі ялда көш туплап қалырға тырыша екен. Сирне репертуарын барлы тұрған арада біз оның хиянәт жырын тыңлайық. Ол август айының қойнар хиті бола олыр ма? Барсы да сізден тұра құрметлі тамашашылар. Ғымыр бұя тұғыры болған, көңіл сенен бездімі, көңіл сенен бездімі. Қиянатқа төзі болмай, ялғышларға түсіңді, қабат янарыма келіп, көпні аңлар айтсәңді, ялым санда көңіл тартмай, башларға яңа баштан, башларға яңа баштан. Хиянәткә төзі болмай, ялғышларға түсімді, қабат янарыма келіп, көпні антлар айтсәңді, көпні антлар Яңа күлмәк кебек булмай, йөрәкне алыштырып, мәхәббәтне ялга булмай, ялган вәгъдәләр корып, ялган вәгъдәләр корып. Хыянәткә түзеп булмай, ялгышларга түзсәң дә, кабат янарыма килеп, күпне
Хыянәтнең газапларын дошманың да күрмәсен. Бер хыянәт иткән кеше янында да йөрмәсен. Хыянәткә түзеп булмый, ялгышларга түзсәң дә, кабат яннарыма килеп, күп маклар әйтсәң дә, күп маклар әйтсәң дә, күп маклар әйтсәң дә. Шулай итеп, августның 10-лыгын тыңлап уздык һәм тавыш бирүне туктатыр мизгел килеп җитте. Башкаручыларыбыздан кем аеруча сезгә ошады икән? Рекламадан соң барысын да белербез. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Турдан-тур эфирда тапшыруыбыз дәвам итә. Һәм вәгъдә иткәнчә бүгенге җиңүчене игълан итәбез. Ләйсән Ветрова 6000-дән артык тавыш. Исегезгә төшерәм, шулай ук сез атна дәвамында 5177 номерына SMS тавышлар юллый аласыз. Яхшы җырлар тыңлагыз, ТНВ каналын карагыз. Исән мин бәхетле булыгыз. Мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит,